eme brano ye hye ye ndwumadi ase a ebeton kra no ama wo na watumi amia so na wahwe yen da na yen so a hye ma wunuanom enso nya binhwe na wonya bintie eno ne madesrede dwumadi ewuko GN radio so a London abruchimani wonom fire and live dache hima radio wo Denmark abawa radio amansan FM Patmak radio ni Breni radio wo UK ena Kings radio ni TV eni Otek radio onum nyina so France abruchimani mu a sabre ya ye kasa wabie biatum live sabre kro na mu no Rakus FM wo Belgium ya wonum nyina atwa atum na offer show no live be dey the Krobea nana Yaw Asante ye kwa kase bema kase bema ne so nana kwasi wusu achan enso ene nanuanom aye krado ena wie nsem eguso no kwasi momfa nsom ya som makra ene dai kase bema ne so no ensa no do no na etwa mentemfi awoso ne mom de ebedi mu akotene ebi anesa yediani abachire ayekole enkwanta ya eno ewa new jabe sawo to abato empeso ewo epoye mantem nkrefira no eba etrese hubua kase pa ena abo manfo honom adentia edi forma besa pem ene nanopa womba wo cheke famfia ha woma semnya 8 yawa womo central market yomoto ade womo baya ye de nchansia babadi hu nyina na nuaburu a womo de aguma yeso no enya asem ketwa enkoda duonu ya enra omukodware nsuom ewo Apam River emfifi mantamu no na yatie ne se enkoda no du 9 na mpanyifo yi wom no mu nyina soso no sabi wo mafim ya de ani betra ankrame mu na nkrefo no eba trese apostle mo hormo no wo mo de djumaso bi ma ekowiase nipa bi a musu so mo ni ayi nsamoni ni mu maako oha aduonu mo ensia omo ati wonom nchechirebo no ya de bremo na watwini na Ghana Health Service ehya ase wo COVID-19 vaccines no na wo mu kire mo nipa empem ahamiensa ene yatumi awo mo pane no ebi afoforo bi ka werem ho na awia breya de besomo sa Asem Beba Dabi kasebo yemfa sedama hepa plus eba mixture eboa boost immune system no ema wonya hoden ye papapa abusuafo wosa no na yade bia ba mu a eye hepa plus yesa de pavi ene plasma seba mixture aka ho diapa bottle no ye 10 Ghana cedis per eboa etu malaria fever se ema wo sanso tumi didi yenko pharmaceutical shop na yaba shop biemu anasa mo freye 0542 778 572 and 0542 807 907 asankafu amu Ghana memu nyina ni titroni asante mantamu kumaskopo mu muntie na mo hye so se gwel so de niyama bi aba na no na betimi aboa wa ma wo hye no atimi apawa yie na akonanim what the super SP 95 and the aba dwaso wa wo yusu eye petrol car no wo de onya bi na di guma one say ya and ye bepokro entimi mfro no betimi afro ama car na nya hoden sonko bedware seponko enya asam ketua bomodia so be ko go filling station bia mu wo kwa wo se wo pe super SP 95 wo sa be ka bi ohonom eno ne papa na no so ane ade atomu enti a oya shankani no se wo anya bia ane wa ye ho bebia do ale kire ho ma won sa betimi aka bio konongo ebi oho bo ankra ebi oho ena afe edua mpompo ebi ohonom agogo hwidiem ebi oho efijasi ebi oho ena dwabe ebi ohonom ena odo ani eche ya nkroman so a obe nsa beka bi oho ya okwei ebi oho gubasi ebi oho ena adwoso enya asem ketoa ena santasro na about wodum nyina no ebi oho so ya shankani nko ade a na pasi ya fraud driver papa okwa babiru dia wamodi asa wonsa ebeka super S095 ni bi wonsa kan ebetimi abo nyuma kwe we se nom eno omoboa yan amansam gudue yetime ede abremo yani ayade nsebe enam ayeme nana kwasi wusu etame no nuamba nom akosia ejewa kwode ena afihima ama afiye ensem ni nyina dawiase afana ntie ne Ghana hadem de yedi ne friendship ya chese bibia boni bia ansi ho eno na babeto dwase enkoda makomako aduonu bia wo bobo wo ho ano se wo mokwa kodware nsuo mu ewo mfifi mantemu Apam River mu no nsuo no de nkoda no eko
na enura kura na sudwarefo bo modern wurawuramu no eba bede dwasem koda no nwotwe na won mayi wo mu na no pai antiase ye ne DSP Moses Osakono abonkomo na wachire mu dia kire ye wo se we no kura mpo no aban ne sha wo de ba ye sema ye hyiahia ma ye ganka ye humom bebrebe ni nti no won mu de wo hye eto so sema obi ye ankonsuanim enti yo mu won ye papa se enei enkoda na timi afa kwati kwa so akonsuo mu a bepem ne enkoda no wo mutumi nyi ba kokora wote ase na wabra DSP Moses Osakono ya wono wire district police commander ewo Gomo West Mansin mu ye na kasa ye no ensem sei eno de to yenim ano patu tu ya na this is and I find it and I no more no catch so much in the man. The number is about 5, 6, 7. You see, and I pay this BN police for me and I have a home in Peticono more for no one. And according to them, no, I'm more retrieving the 4 in the morning. For usually, call me by Yasi, I am announcement. Ni omo wa hanu krapo mu nimse po no ye ndware bio because me ya announcement so ta ebi mu bi so se po de bia na ama obi andware so asem na aba asem ni twe na e po no be de mo ani de po bia according to them no go for omo andware omo the fact the right hand no omo ko fa baka no because omo ni so ba omo mpre because apare for no wa hanu krapo omo am so but omo ko fa baka no so illegal way bi na omo di enter e po no enti omo anta but asem ni see na sana omo se ni pass na koto ipunu enti omo at moment dem go manya ni pa be say fight enti ho na what to say COVID no we are still in that problem no enti ipunu there so much yes we are announcement in fact along the beach of Apam Mankwaze Abrekum Manford and Adegu announcement no omo nyina support mu announcement na say ipunu there say there ya bie enti obi that is a parifo no mo ha kwa omo ko mu ambele don't allow them. But we dear a banner illegal way be the time the Koranamudiko Asana assembly by and say and that is still a MBA until you're already there it's out until nobody should go there. Wey DSP Moses Osakono na yetene nkano enkoda makomako aduonu ya enra womko se womko akwadware nsuom na wi akire ensuo de womko enempanyfo yi nipa makomako du na afiri mu na ba kokranti ase no ya yensa ebeka yensam twani ya obojan ewa homa no so na yahwese ne enei enioma SB eko na enkoda no kra no hwemu kire se womu mfie no eyemfinhia enkono de kakọ ne dum yensa so na se enkoda nketu akora ena womboabo omo ano se womko akwadware nsuo mu a ene womo antiasie na yaguso da yepusu ahoma no nyame ya dom ne yensaka no a yene no wasasemi hono ho your videos adofo a ewo yem Facebook hono ono mo nhwehwe utek 102.9 FM in fact emrantia no atu won ho asi ho adwarefo na won mu konsuo ni mu koyi no ono mo ayade because epo na afa nipa na yeyi nipa no ehu pa sa wanhwe ya wo a wu dware mu ne kra no etumi fawo enti we no yempre ye hu nko inside bi otwanya ma asroche ne ba na atwea eba no no wo mu akuta emos fatoso sa wo hwe video we ya eye bra onumunya enkwala ni bi na be yare wa pa na o mewu egunsuo ni mu a ba ye di bi kokọ mo chiri you nti no ube hu a dead body ni e dey ban hello dead body ni e dey ban obe yare ni e dey kono we ya pam asem esini almost say Sunday special ntino tese enti omo kantino en radio mo di omo call e friend say mochi no de aka no na nsuo ni omo de bank akra ni to hwe punini aya pam Johnson straight ya media chire wo hwa winiba empo anu so wo no ho aho ni ye okay enti mo amowo Otek TV ne so Otek 102.9 FM that is the video that is also another video ebra ekroni mu hofo no ete se
ade asie e wo nsuo ni mu nie no emos fa no so to so they trooped there in their numbers serious ye nya asem keto o na ewiase na kwasua medwene nioma bi ho a ya menti ase ebusa se enemre nkwada aba aso ode sa wo hwe wonum ages no a 14 17 ye wanyina broswa no no oh mam say ye wanyina broswa na be 17 efunu ba ku ya no mo de na ekwe so hwe na wanini ye wanyina broswa no no e na be 17 but enemre nkwala aba no o poa wonum a empoa on the gangsters ye gang enti wenya nwanwa ye gang bi squad bi and omo koye Sunday special ya ko fasasi na video mekani upon school tutu ka ye ba eni ekoti akwabrafo nim sada me na naboabo me no mo ye tutu ka ne kwabrafo so bridge no asisi abetumi ye asim straight akon tina ensuo no kura wi wo fam oni etietie mu keke me de ensuo adware ye de nana ena amamre ya amamre enemre nkwada abanim amamre etu behwe ni o mensem fata no mo ye ensuom ye mfa ba weda fa ba obo fa da ensuo bia ye ensuo nanso enemre yi obo fa party sa hono kohwe okokohwe sebe emrantie se ne e fa ma tai no kwa no mutim for mo sa kwasi kini ho amenti ase obetumi ebre me dey some spectator onza me hono me friends we bisa akosa na no kra no me ma me wo kwa ase se me na me hwe da bi me nkokra me hono mo sa me wo se wo fa no adam say how obeye yes sir de ya wo mo ye ne se de ya wo mo ye ne se ubehu no na se onmo afam wo mo ho e wo nsuo ni mu enso ne him na no ebi wo hono mo a na otare nachi ase bi a one no na edware no wo mo de wo mo nsa agubo nsuo ni mu enso no wo yes ana nsuo mo pressure wo mo wonanti nsuo mo kwa se nsuo na etwon enti no mo ye dey okay they do it no be can experience it be what leak busumotwe they do it say boys ni biti be fa obi wo na wo sebe esukese tade kese ta bosomtwe na wo kwa akofa ba wom esa de no ehu na mamra ni amane a ya to atwene nti no eno na de ne beka mo se beko emu asafa video na wo mkoyi body ba afa no to so ekura ni mu ni efie bia benya casualty nti na ba ehwe ni pa do aneko because omo estimate say ni pa do eko ni pa 12 confirmed omawu still ye nyinwe yi omugusu yi pa 12 omugusu yi ye yiwa hwa akoye omdi ni kosesi yi mo am wo Facebook ne so ye de ntoma atwene ho ye yiwa ne ye de ntoma atwene ho kamo ye de wo ko hwe eni ye de abian for no wo ya de pa o so o matimi nsu kese jama obi an fa poison ko gunsuo nim poison Debi. Okay, yanto aso. Ebusuafo ya to akase abo no so ya abo jamba ye beko na ye ne no akwa kasa na ensema ekoso no watu aso amaye. Ena no pedwadifo a wa Central Market be sapem ene bebo wura wefia ha. Ene obi nko bi ma. Baby a wo mu edi dwan kakran no ene omu ba ya ye de nchance atwa ho ahia. Wo mu ne mada so a e wo stores nim. Wo mu ni mayor ekohia e ma mayor ka che omu so do mu ba be ko abinchi ebi be ko race course kejetia redevelopment project phase 2 no e ba be hyase enti Central Market nya ye dragu fam sida beya na ye betumi assist stores no foforo na nsiesie be bedwom wusi kumase no wo say yukumase wo mu nka bi nhemu a ya ba betutu omu stores m de chance atwa ho enne wo ebi mutua bese enne sika ben enne wo mu de kwakotua enu atie na o mama meto ade de ba de no mu no mama bedi ekwam se de ensema mayo no mo tena siesi nkonwa kan ye no mayo adansem no ena sisi a wo ya de foforo wo mo sre wote kwakwaso se wonka bi ma wo mai kurowura na animanim ya so mayo aban enyini mfiri so esanse kwa ode edwadifo nam so Central Market no eye not na edwadifo ne ba ye no ye ne bi kasai mama yenti nana otu foti kwakwaso na wada roma oma ye ka se yan sole wona na mo ye ka se yan sole mo mugu Central Market nana ye ba sori na wo ma ye ba na wo mu ni ye wo ma ye ba referee be ni ye MPP abai woni ye ni ye e MPP abai be mo ni every ko one day ye ni every na
yare ahusem a ye de ayi protect FM nyina ne say ye can see ye development ye pay wo mu se de get yase wo fefe ne ye pay na mom omu make sure so omu ma ye baabi na ye ntina omu ama ye friend say omu so ma kwatre race course e na abinchi e wana omu akwa kwatre no omu ye tete stores enye nyina ne ye tete table so e nkrofo kra so dia enti omu se container kra no omu ye na omu dia si wo say this stores for ne ye nkomu crack ye be ye let's na odu for na ye kwato just se kwata roma wona na ne ye se ye ma type for ye tu ye he na ye nko ye ma doso e be do mu pesa cry pro de ba pro imu ana ada ye kwakwa adwaman ye mo adwaman ti kwata roma na ye ma na no ye slow wanu tumu bi no mo ma ye baby na ye ntina ye nya apata edwa no e ma mo na me kai say ye yi enkranzu ye ho ye no ye de mo ade bagu kumase asa na ye wi e do mo ye den e go back adan ya ba pa sa sibe o menim say e bia na tumi bi wona se e na ma ni di sa adwuma no because me me no kasa me ye re na sia pen ma na nya no kwafo o ka sam ne o se obetre e binchi Red Cross. On empire for this year. Omoko abinchi ko he. So say 1,000 no. Anya no kore. O de omoko Red Cross. Okoko kire on ba bi say. Ye wo compound da ho a. Ye batimi akoso. Empire for the to mu say. You omo pesa compound no. One compound na omo pe no. E was say o develop compound near dey. E ma wo mo. Because aya munya botre. Every say aya stores a. I don't from where dey. Omo tum. Yale mo kasa Friday ene na se na ye bae no ma to dwanu mo me yes ya Kristo mampaye akofo ado so the Bible na so e klamoni di Quran omunya careful say asase a eti so e obi be kwa obi agya haba eti say ya baba ya na enfo ampis nka bi mayen wanya di bakofo asemo kumasi ampis regional ministers na nado ya na otekokọ so ye na na so oji ahoho so abaso oji ahoho de ani wonye yen na ya timamufo can you imagine say ya moa na ya bana mo di chance ya de hu nya say nya nwuram papa ne say muti asem no papa ne say sika bi aba mo di besi dwa no na mo mprema sika ne nko mama kan chew onyankopon ka tira Abraham so be no man wan fa sika nka ho oman ewi ase awro se awro dia mamu a Oma we beka butu oma ni ntimi develop da until say Kristo beba because oma ni mutimamufo no amemene yesa bonsu a oma memene face nkita owura Yesu so we oma Israel afri misrim adu amko bosa asase so owura Yesu yiye ye ni kamafo ye de tu ni paso a obedu ye hamo owura Yesu hu mobo Abusuafo adwadifo ema ene mema ena nopa wo mo ebowura fia ha na wo mo do makosamba to yenim famframa num sempefo na ni manum ya yenka bi ma wo mo niama ye de chance akotwa wo mo stores no hu ni na ahia wasa kwame afi bila se sade na adwadifo ma bebo doctim e wo check afo yenim wo na no omba enya ne ntia se amambofo bi so abakuma se central market omguso egi ejano ho tianam so amede me katente pa abakete ha ehwe nya ekoso ewo hanomom na fi ma ene central market eni abutu e ni shop ya ochwon ton ade kolikoli no nya akra e di akobo ensina mo ye full pop na je du honom na dodo na no mumie shops no afi wo mo a omo bie kra tia no obi ad ni sesu nanom afi na dodo na so agitwi abegu Dr. Mensa Lancer Chemist na nim honoma eni dede ni ade a na enye asamketu akra na edu ose nya ntie se na asrafo aba honum no kwase nye me kwae no na asrafo eni honma aposifo ana hunu se dum ekura etuo egina honum a wonum eboban na betimi aka sisudia se enchanse no a ene mpenfo binum ede abaji gyan ho sa brege ejede fon atutududu na edi agufoma omutirem se omontiase ne wonum entiase china na fi se ye manchimu kakra bia entu na emwama kejetia second phase of adwuma omo ye no entumi enkoso na na gede fon chim se omo mpenfo na hia emre pebre ye omo hwe no se kombenye bi pa atena na ebra mo ko race course ene abinchi wono no wono enchanse adwoso yoma adwoso ntumade adwoso store na wochim no kosi bele beka se local shop
ya otum a eye into apo adwuma a enya afa be samniema watum an wokrom entine se mpanim fasom do mu ko race course na mia hodo na oso munya be bia metri do munya na guo na omatum ansa na won makọ besine saa enhihiem enya maka enti so mkase ombefi dwenu ne pa dia enya dia won bebekọ enti madin se arebu agusu se mpanimfo anhwe anka ma omu a enya so mbekọ pa dia enya dia ombefi hon ma wonti etwa dro ya chese mihu bida afima mihu bida kra enti so by dia nchanse ne fa ba bia mpanimfo bi ba gye ho no agelefo no boafu omatutu fa egu no kyerem se anye se wo moja krom de twaso o kuma central market na se wo munya kwan kran koyi wo mu ne ma no ame kwame oh abusuya kwame monsa me cheke kwame because ese say yehunu say before says adie we kura ba bi si no anyanyam bia ya ma wono mo proud notice biana. You know, Ghana, eto de bia ya na mi wo issue with communication. Sure. Anyanyambia se bibi se yi be koso a ye hyamo bre. Bibi sa akoso na bibi sa akoso adwadifo ne ye dey. Se bibi asa ankoso a e dey ne mpanyimfo ne nso ka. Ba me de bibusa ye binim sa wote ya. Na me busa se anyanyambia ansa na sanchensi gie yi e be koso no ye ma adwadifo no e bia notice bi se free sabre yi ko sei ni ebeye enti enhyehyɛ ya ye de agu akwa mu se ye mo kwa hanie munni so ana bibia sa ankoso na bibia sa anso ankoso a de enti ene me be sa akwa me da se enchanse ye no afambie no ofa di kan no just for the chance mo sa no hu se obi aba be gye ho de enchanse ya che contractor no ba be adwuma eno nam so mo so original to mu gu mo enchanse du ba bi kra no original minister office ba bia so mba be papa amomatena ansana won atuwo mo na enanu duada ye etwa mu ni nya krata bia a free regional coordinating council ya na regional minister ansana hye sa krata no ase ya no obokoko se e free sa duada no enkosi kosi ada etwa mu we no wo se gede fo ni na e free edwom ho no mokọ enu ntino na omanfo enim se sa gede fo e be free ho no makọ na so eduada no be sine no nya de gede fo na kọ na gede fo so mu kenya no se no kre o ma e krado se nei se e ka so mu ntikro mbetu na emum se o ma enya baby papa ntena so mbekọ paade enya de mbekọ e bi so ahyase e bi sansem se bra on eye kenye tiaja foforo yi a enesi wo fefefe no mu chere shots no e be se empem nwotwe 8000 kenye tiafo edi omu ko mu o me ye be se 3000 central market fo ko mu o mu nso kakra bi e be se ne shops ni bebre da ho enti adenti ena won amfa sankrofo we mo zone 1 and zone 2 for enko na kinchina record market and info munko omko du record na meeting market nso a adan enuabere ya kwochem a na obi a osu se dwane ne dia no ana shop ne dia no ono so abere board dia ye de kan so dia to ya say e just from the chiremu a mo zone 1 is 8 million ama ye mo musafo ato munko cha shop nim e bi nkra tu akwochem mu omo timu no ana dwemo fo mpanimfo ba say enu omo so ncho mfo musafo man krofofofro alum dan is apartment krofofofro no mo share bo say se ba bedru mo zone 1 zone 2 ni so a omanya ba bi atena tabre edru omo so omo kura location nenso omo tue sika omunya ba bi atena eno na dia bufu abehwe omo say so omo tue sika pa omo say kwacha ba foforo die se mpanimfo pepe omo antena omo nko ne enko tena enti krata no de bai kire bra wonu mu mfiri honko na emom baby pa ye de wonu mu ko ho na aba asemi eno ho na aba asema kra afi nese abinchi ho no na wo mu nko na wo mu location baby o mpase ye de wo mu ko omunyo location bi ato mo kan say ya abinchi o say ekejeti o say race course o mpenimpo ni asembia ombeko nemo mkwana omoko no onse ko central market e o table so for ani omu a omo ankasa agi omu shop free tentre di eye mu adwuma omu shop na di to gwa say race course o na wo ko no sabi omu tonton chance na mo chance na ni ade ne doso wo timi se mu botom enkogu na ade echi asa asa akogu fi na ade echi wa twede aba ensempenen po ko fi ade echi wa betem eye adwuma se san hye na nkoso pa ade a omu nye table so for omu ye local shops omu so local shops no matema ye adwuma ene womas momo kan de social media for maka say this Hebrews
ene betumi aboa wo mo na eba ne say no pani bia ma ho no mo ma mekasai no kwase ne edu ha na enya hu pani bia say waba ene wo bebi nkita ho na bia de koso no nchiremu bia ho no ma wo de ama wo mo we aka ne say wo bi na kowie bi krodo so na kowie wa hemfie ntie beba na say ke memeyo ana regional minister ya ponchira kwan na de koso e ya busam bizo mu kire ma na do nyimra no da duba ko ne aba pounds ma aduasa ana onya akro baje ho ana de chi mba ya omde bufo chi ogu montre so a enam agradifo ma ewo Kumasi Central Market wo mo asem ena ye twa ho mfoni e de ekire mo no na se de wo mo ka no ewom ebi mo stores ebi mo store mo ankasa ayatum wo so anko race course so store ba kokura ni ho no mo enti woni ande ne ne makwa na se ade sa no asesa de akofie ade chi ano otwe no de basa sa adwuma no mo se me yo muntumi nye enti se munya ba bi o mbanya store so mo do mo ne ma begum akora se ya binchi ana se race course a wo mbekọ wo mu ni mu eni asem na se wo masem no de eyetia wa se kwakuo kon ehu amane bo eno no ensem we ho me eya na ye mare ho you know Ghana adwadifo eye very omo bo amen kanisa Ghana adwadifo ho omo bo but say ye ka miaya ye nya sika free pa ontumi nye de wo mo sika o hwe wo de miemfa Kumasi dwai mu say ye kejetia Central Market say ye race course eye binchi ene other markets aye wo no enya mfato ho say edura no pa tikiti nko akura sika ye je eye sei eno ye baako se uyime ewiase ensiesie ensisemu eden so one fa wona ye ensi fomo a eden okay mashebre very good adwadifo na tiase baby a wo de me kaisa Rainbow Style ya ebisi black agetia ye kodo bonso ama ne hunu no ade achi ye no nia ye de chance ya je na sojafo ya barricade no asojafo ni police fo na ye adwuma afei Central Force ye ma na inko race course a ye de adwadifo yi ko ye koduru ho a say ena me wan sam ka na before Ghana to obi no so wo se baby ade no kwana ye kama to plan we don't plan ahead and one say ye ya ade ni take FM ko ka pe ne ho abasa asem aya sa asem we ye bi adwadifo ntokwa ye bi ena Captain Koda ene ne mrantie chance ye ko ye wonyansa pa ye ko pa mo ye ye de nyansa po ko dwom say adwadifo ma fo e dia so ya mamu kwan adaya mo ka dia adwadifo na mentwa wa no areho blame KM boss areho I blame KM boss me ana me ofa ase no but we are wetie bi won kan kire no sam se de koso Central Market na enne adwadifo na to agu monte so ei wono a na yo na epanyini ei wono a na panyini bia ye fa so bo mo hwan wono a na wase de so odi animu so ye leader ho also do na asifom de wasa wo ye wasa wotimi ye hwe ensesemu ni de obi entia se yes obi entia wo na mom sa wo se mi free me store ma me nye adwuma wo take FM mi free ha wo de me kwa hin enti me nye adwuma no me nkotra fie na me nwiabo mi free me store mu me ton chense me ton ntoma me ntumi mfa dropping de bia na me mfa nkofie sampa ma ye shop say ye lockable ye betum de nyoma no say ye na ye and the truth is stores na ebi ni race course ebi ni abinchi ebi ni no ebi ni bia o de na ekọ hoso nkonko ye de masa KM boss na me kan say de ekoso ni nyina ne KM boss or you part of the problem kwasi ene ye wansam ka ene ho eja no ba bia eso afri eye communication enye dwuma hwe eye ana amanfo bi no mo keka se Ghana ha ho ye de amanyosem nti oman na say Ghana your problem anu no ye build the oman no but ye build amanyokru o de amomie nhwe institutions are entumi nya adwuma e wo mamu nyina agina politics now say ye ya ye ka say dum so aba ko ka yesi nya dum so me se wonra ka ne dum enra enra jo brem yesi nya ka ne dum na fa eye bia technical problem mama me kas me fanchiro e ba ni say ya instead senka MPP NDC fo be yi wo mo wasi na ye dia ma technical fo no akasa no ma kire
ye nipa eye ne mfum so nti a wanye na dwuma ama saade na ba no ye yo na MPP edum so because NDC so wo opposition nti ono so dey for ECG for omo na ade ne fa wo mo ho pa o Greco for ma power na ECG for dey ye adwuma ma ye nso ye nya bie no ye yi sankrofo no a wo mo ye technical men blame say Asem ECG light ho asa ne akwa frɛ politician bi e de ba de pa na wo kɔ frɛ Mr. Wallace so be so onye wo kɔ frɛ Dr. Kwasi Chesu o meka dem fa ECG ho de ba de no onim we be ka say yedum so we be ka say yedum so na ye chimiji ye ni apon ye ka okay mu wi afa na me be fire today is Tuesday tobo Kwasi cha Ghana ho eye mo hwehwe oman ye nyina me medical fire back oman no eye mimi no mienu bia twena na kufu ado oye president a wa ye lucky o yes sure ateni a ye di mahama okroma no kufu ado ye nanado ye ni bio I'm telling you send here amanfo criticizing mahama e wo krom hanom no kufu ado nye oye fortunate nana boko oye fortunate na se wan hweye na wanyi ne ho ansi nkyɛn wɔ nneɛma bi mu wankasa nkyerɛ ne communicators wɔn mo ɛba social media so na wɔn mo anyai institutions defendia ɔbɛyɛ sɛmbɛba I'm telling you adeɛ wɔ eba ayɛ no unsa amanfo started hwɛ napo ɔyɛ fine gentleman I'm telling you that guy ɔtina masɛm so nam de ayɛ adwuma sɛ nipa wɔ ni ɛdina kɔ energy enti sɛ saa asɛm wɔ yaba na nationwide blackout aba na ka kyerɛ me sɛ minko blame na ba ebeya me den because yede ne call ye afa ni yede na call 1 2 ya wa technical fo a senior engineers ne wo do bo ekeke those are there but ye be yi no ato nchai enti ebasa na ono mo ewe yi si gini Greco no omo mom na ni agye tenchen so mo mo fo ye to abaye enti instead ka Greco fo ECG fo emu di PR department no onim say ye twaska e de ma wo mu ye devote votuska afi bi asa afi we mu diska we e na ye communication adwuma enso party for ne jefa na o ma relax won chain no ma relax yo che isi fo asemi ba ye ye sesenka isi be kire mu no na MPP fo o ma je afa de sese isi fo ba be kire mu no na MPP fo ade afa de sese ebia nka yeka Emma isi ni so ni ba ne ho no na ndisi fo age afa amanyofo na bedani PRO for institutions ni na obi ani wo ma o kasama institution na ba ni free so a o kaseti institution sure na Ghana ha so ni institution mienu a wo mo ye corrupt pa ECG ene dikan na DVL for aba beto so prepaid meters no last year before election na prepaid na mo bobo ni free o ye December ni mo ano mo jaye ene se wo pe prepaid a ene obi se me fi amete no me fi raje prepaid mi ensa da se prepaid na na sa ye bebo prepaid a ka tumi ba so ba ku bia 1000 Ghana na ne obi se me se fi amete mo bia woni meter e fi rampa no ho asemti ba ku bia 1000 Ghana cedis eno kra no nipa ni nim na ode man sa nya sa you pay 1200 Ghana cedis do se me bua na akwa ECG ekwaji prepaid no mma meka ene me be kwa akwa meter me ko honya bi ko be ka cho se na untiaska unya ukodi laya efie miensa na separate meters ye fama ye guys separate meters ma o enso mo de ma 1002 and ye be ma ye ba go bia ma na me ko 1002 ah mu say this light de ka ho yampon ne ti into aso na na wo de na adwo because me fire obi so fire back obi a fire back say ya o say me fire aketu bako de gusere fire back gusere ko yo the regional minister Yasad Bodin ya wo say ba bio edipa bi asese jade bi hye bia e wo say hye ena de fa che wo nom na ye nya ho adwuma ye nya ho adwuma abusuafo nsem na ye de asi ye fra me nana Kwasi Wosu echam ne me nua no akosua eje wo akode ena afihima ama every akrasom dada mo ase atiefo we ye Asem Beba Dabi kase bobema no ena ye course no na in fact eto de bia ya na ensem ha de ntia me ka kire wo ensem ha no twa me ba me be kire wo mu jingo oh dia na usu dwama sum na jingo enti won
Monte, Spanish Jingo capsules here do for Fran and take herba for the Abba. Hey, or kwa di biba. Annie, Spanish Jingo capsules here mo be any real fear the tentem. Esiesia komano, na fe abuama moje di fusani ye when peduanim. Na yensu yenko krafo ye. Oh, amamun kokra ye sem rantie na mamre wanso ye sem mabawa, metre anti-aging. Somoje na bemma wa hoden sonko. Edrey enye ma obi a wafa afuro. De wa ma akwada no for ene akwada bi ewo PFA pharmacy. Korinak heba, Dani heba, Freddy Mens heba, Misty heba, KNG heba, ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi. Fra 0502669955. FDA ahwehwe sa adwadi nkratuo yi mu agye atumu se eye. Spanish Jingo capsules ya manyan. Afi na eba mo wadi umrante sem. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a. Abosumi pinyi obia enya rede. Ti ase emedo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye onwanwa mo. Aduro ye ma yen general well-being. Ebusua pomden hu hia me yie. Esene bibia. Ebusua wotanom Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save ade ade foforo. Entimi manum radio fa Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na no Hepa Plus mixer apen for about more money for one kwada we nfie du mienu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e ma pomdina ma ya de me hu obi oyade a wo pa bibidru enam a metre ne so nkopachi number 1 Dr. Fokuo ho me brabo age yade no ni nyina ko enipa se ne hu ato no afri ye na betem Dr. Fokuo wo be ko nam na bisa me abusiafo Dr. Fokuo wa bene obi agina tum obi aso yade gonorrhea white and syphilis ni nyina Dr. Fokuo ye ho adwuma se de enwanwa kora ne se wo se wo ba se ukunu pemma ana be ma wo yire ye mema sem a obayade bia ma ukunu nko ba foforo bia ho da wo yire no so nko be ma foforo bia ho da eya bibiduro kan no de enya juju Dr. Fokuo waduro bi ye frɛ no be ma mu be ma afa se oba owo ntentem no pese otetena wo mu a owo ho bibiduro pa kuma se Dr. Fokuo peti number 1 usin kwanta so hwa wa se da toke sin kwanta so hwa e do ba ya sabia ho sa wa kra La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Hey, Unya, oh, Kawi, you feel it smooth. Kawi, fuel am the Guman Gold Super XP Ron 95. I have one additives, Papa B. Gold Super XP Ron 95. And yes, I'm a debut. Gold Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Now, so no one no more fuel near Pepe. How much should I send you and rentemo into a bomb siska and a sense of engine no more ye frame cannon was also into when you know. Ne bone normal for ne pepe go super XP Ron 95 for there and who here said driver bia beka se wo sika extra bia kwaje hydrate fuel goal ya ye ni nyina Goil good energy. Hey, Mira, enti akwaya wuti ugodi na say. Oh, 2 weeks ago. Na nentina watwe menu pe na agbebe fever do a waswade konkon ano no. Agbebe fever, me belodu bi kraka ho a. He, me duru ho no mu a. Me ni malaria eni twaka bia. Ma yeso so jani a wo kwakon no. Ma fuma akode preko. Agbebe fever so de eni akode akese pa. Malaria bia yi ni ti pe na di ni sungu. Hey, madam fu membra na wase WW. Yenimu ani yenimu. He, agbebe fever me de timi ye. Na Ghana ha so de kro bie no aye malaria free. Enti se metu kwan a na maboam ho preko. Me fa agbebe fever e hye bag masakra na fatade ambehye na sese wodi ni nyina ekro no yen ya ka fie nso e oh sa ha de krom ha de de na pharmacy chemical ne herbal shops na abu anu nso gum kama atitru kra ne agbebe herbal center oh so utium last stop ana afro 020 8130 790 and 024 6595 256 agbebe fever malaria se ne ho odina o mefresi apefo abata wo ma manufo ene nkoda wo nimfie du mienu e de won ka ho e wo se wodi etri di mu hihyehu ka ho ansa na wadi ayarehwe senia oman no etri di ayaresan hyehyeye tie FDA ahyehyɛ saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye abapamo wo mu di no kreo online shop no ade enema na wo ye order no o mu say are ready she wodi abafie wow susumpo na meto edema wo mu fa mo musu o che se online shop a wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wodi ade krona bre wo die minti bida age abapamo wo de no so akọ Play Store ana App Store
no download wo app no ni tie wan say trafie ma ye ni dwamrew say ye ntade mpaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye ba yere de a wo fro mo a wo be ya ma na ye nya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 0591214 and 0591214 website www.abapamall.com. Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Wa yare kwankro adan ko danna esem komu amochim ho enye mekafo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utadwesa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odu hwe enkran typha your David Junction adjacent Fairview guest house so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ede kwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Manager, good morning. Good morning, oh. Neka me no ba be susu asem bi ho. Hey, one no him wife no. Share. Ye chi ye nyina no. Osuntwe jesi na asom yiri mama hu ni se. Ene ma siase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni age sese bibia sesa. Doctor no wonro. Semenhia no a. Enki yasie me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofo duro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wa yade mu a. Sa ya wa yiri wunua wa sore ba. Ana wadamfo. Ya ne ntem na fa no koma doctor. Osuntwe jesi. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want to know. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wa ahodo nyina. Wo diabetes adropa. Wana stroke abubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. O Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Oni pasa o pressure gina soro na mafomo a. Spark Healthcare. O Spark e beba from 10. Sa ofiri odiom o kwanma so a. Won sabenku so. Wotsana na okọ bridge no so. The number is 0241641415 ana 0503 440286. Ura, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kun. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma o. Oba a wafa afro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ama ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mo a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe edwadi. O ye bibidura odne chia me wadwuma mu. Mama no ye ade o. Obomode papa. Mesi na no me ko baby o ye aduro no enipa ba ho nyina edi adanse. Penna besiri wa bi kura de mesi asa no wo di wo ho ne wonya asam ketewa. Wase ne wo jojo ekura na ntimi nya hwe nei. Na samo de ya ka sam kire mo a mo mfara se hia. Abe ba clinic ni minim di otumi ya pa. Me kura de nam se sekresere ni aduro. Mami wo na duro papa. Prostate abusua ni nyina. Mami ma pressure duro a. Pressure na mabio. Abe ba clinic ni awaye soso pa. Ya dia kese ni die hu ko a. Ena waye ho adwuma. Ba ma wonwo de broni fe ni low sperm count no. Afa gononi hepatitis, diabetes ni typhoid. Ya die bia de be ko abe ba clinic. Na mama ni ba je wo se obehwe no. Hamodie bia nim. Na maintain da se obi kasa be ko ho na amoa me. Se hwe ya de wo bi so no obaye tinyefo pa. Wo fa no ko abe ba clinic. Ko pe o ta no so patrapa jansen ho a. Wusia na do ani atra patrapa kronum. Wo fa taxi na trotro a wo so besi abe ba
Herbal Clinic Johnson wa. E kwantare so wa bohu ne signboard no. Driver bia nim ho mate bia nim ho. Numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208. OTEG 102.9 FM. OTEG 102.9 Aseda enkoma nyankopon. Eto sumino. Aseda enkoma Asem Beba Dabi for. Ka semenhia manka kunani kamene memba. Ye dide. Matimi wajina ze mechi agis kanu de amame. Efi tina kwa metimi de asate adwuma enye binne ze memba edi enti mesra atiefo obi biala otie mi se obi ate bibia atire ne so se bibia one family ahasenu na odipem nko a se mobeka amano na de wo se moje na ade man bia se moje na ade man enti se meda atiefo so ase se nka ze menhia mo aka se meneme manka ye koda kom aja Wabo, wasana babie. Wabo, wasana babie. Wabo, wasana babie. Wabo, wasana babie.